nyakubahwa Musitanteri urongoye paruwasi komine yacu nziza ya Giteranyi, banyakubahwa mwagendanye nawe na Maseri turi kumwe, banyakubahwa bigisha dusangiye ubutumwa bwaha muri Semesade Paul, nitugire Kristo abana, nitugire Kristo nyakubahwa Musitanteri, uyu munsi turahimbawe, uyu munsi uri hejuru, turabakengurukiye cyane n'umutima wacu wose. Kuri twebwe n'iteka ntangere kuko ni n'ubwa mbere mwaza ngaha. Mbere na mbere yo dukengurukiye Imana yo yabahaye uwo mutima ukunda abantu bose, cyane cyane abana, mukaba mwigomwe byinshi. Turabizi ko mugira akazi kenshi, ariko kuba mwafashe aya masaha yose turi kumwe ni akigoro kanini mwagize. Abarezi n'abana bamfashe tubaha amashyi, abana tubaha amashyi abashyitsi. Uyu munsi rero nta kindi navuga atari ugukenguruka, twongera dukengurukira n'umuntu wabatumye. Byahari hashize iminsi mutubwira ko muzoza, natwe twagumaga twiteguye. Igihe kimwe mwari buze twewe turabura, ikindi gihe namwe mukaba murafatiriwe, ariko uyu munsi turakengurutse kuko byakunze. Ubu muntu rero wababwiye ngo muzaze kuturamutsa, kandi namwe nyine muri kumwe, kuko iyo mutaza kuba kumwe ntimwari gufata aya masaha, kubera tuzi ko mugira n'ibikorwa byinshi rwose. Burya byantangaje mbonye murengeje iminota irenze 15 ngaha. Jewe nari nzi ko iminota myinshi iraba 15. Ibyo ngibyo rero byatweretse urukundo ntangere mudukunda. Hama kubyerekeye ishure ryacu ryitiriwe Umweranda Vincent wa Pawulo, nuko ari we watanguje umuryango wacu w'abigeme b'urukundo. Ibikorwa byacu rero tubyitirira Umweranda Vincent wa Pawulo. Ngaha ku ishure turacyafise ekole materinere gusa, turafise abana 268 bari mu mwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Umwaka wa mbere harimo A na B, uwa kabiri ni A na B, uwa gatatu nawe ni A na B. Hashize igihe kinini turi dufise ekole materinere. Ahangaha turi ni kuri tere ya diyoseze, ariko umuryango wacu w'abigeme wagerageje kujya uvugurura aya mashure, ukubaka. Twubatse aya mashuri mbere ntabwo ariho yarari, kandi kugira ngo tubashe abana babashe kwiga, tubashe guhemba n'abakozi, ni umuryango udufasha, hama n'ababyeyi bagatanga intererano. Turacyafise ekole materinere urabye gusa, kuko ntabwo twari twagira uburyo bwo kuba twatanguza ekofo ngo abana barangije ngaha materinere babe bajya mu wa mbere, mu wa kabiri, cyangwa se kuzarinda bageze no mu w'icenda no kuzobandanya. Ntabwo twari twagira ubwo buryo, turabyifuza ariko ntibirakunda. Tuguma tubisengera, hari Imana izogera ntitwumve bibe byokunda. Hama muri uko gukenguruka kwacu kandi uyu munsi twari twashatse kubihuza n'umunsi mukuru wa Noheli. Abana tubatoza, tubigisha mu ishure ibijyanye n'ibiharuro, gusoma no kwandika, kuvuga, ariko tukongeraho n'ibintu bijyanye no kumenya Imana. Ni muri iyo ntumbero twari twateguye kugira ngo buri shure ryateguye ibijyanye n'ivuka rya Yezu, kugira ngo tubibe mu mitima y'abana urukundo rwa Yezu bakiri bato, bazi amateka yiwe. Ntabwo twabirangiza kuko ibyo twateguye byari byinshi. Ubu ngubu twari dushyizemo pause kugira ngo abana baruhuke.
nitubona bigikunda turi buze gukomeza kubandanya, ariko mwe twari tubashe no kugira ngo mubone akanya ko kugira ngo natwe mutubwire n'ikindi kintu mwari mwatubikiye. Kandi nongera gukenguruka kuko mugitunguka hariya bujya twese, yaba abana n'aho ari batoya cyangwa se abarezi, bujya twaciye dutangura gutwenga kuko twabonye ko mwaje inkokora ziraba imbere.